Spesial kangge Bapak RW serang Pak Oleh. Ti Parongfong, mana Parongfong di atas ke dia Parongfong. Ayo, aduh ampun. Kagoknya waktu teh aduh ampun mesti. Hayo, Kapayun, Pak RW. Dede, ayo Bang. Pak RW. Orang dua anak kan tua cikru garedok lencang digecrot ngacoet batu atuh deg Pak RW nyepengan mutu atlet gerutu ge sangka sehalada lambeu burahay rada peuheut batang merejeut aduh nikmat karedok lencang lah seha-seha lata-lata menilada lah seha-seha lata-lata menilada lah seha-seha lata-lata menilada lah seha-seha lata-lata menilada yang kekuna karedok lencang ieu kumaha saya kapita Pak RW karedok lencang karedok cinta najan sederhana dituang mirasa sareng salira karedok lencang karedok cinta oleh sacoe tuaan disilih huapan jatuh ya si la 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 si atung tung ala atung tung ala atung urang duaan dua cikut karedok lencang digejrot naje batu atur genggang nyepengan mutu lu atlet murutu kesanakan sehalada alam bayi burahay mata beheur mata peretai aduh nikmat kang karedok lencang Pak RW. lah seha lata-lata menilada aduh hatur nuhun lah seha lata-lata masih Pak RW marah tos deui lata menilada lah seha lata-lata menilada hanya ngakeun karedok lencang iya kang pirang